Muzički festival Mountain Music Fest na Divčibarama prvi put ove godine organizovali su mladi entuzijasti Udruženja građana Divčibare na prostoru zapuštenog autokampa Breza. Festival je zamišljen da bude zanimljiv za uzrast od 7 do 77, pa su tako organizovani i prateći sadržaji. Grupa mladih okupljena oko ideje Ada iz Čačka, koju predvodi arhitekta Stefan Radošević, konstruisala je i napravila otvoreno osmatralište za ptice koje će uz ostale sadržaje imati i ljuljašku za decu. Ova radionica, poput prošle koja se desila u Čačku isto na festivalu, bavi se otvaranjem prostora, odnosno tvorenjem mesta, zato se i zove otvoreno. I prošli put smo radili jedno igralište, sada radimo osmatralište. U oba slučaja prostor bio zapušten, a imao je veliki potencijal, tako da je ideja u stvari da mi osvajamo na neki način gerilski prostor i da uključujemo mlade ljude i sve zainteresovane u tu ideju. Prateći sadržaj koji su bili aktualni tokom celog dana bili su Avantura park, orijentirung, Sherwood Forest streličarstvo, joga livadica, astrovibracije, otvoreno osmatralište, razgovori uz pivo sa naučnikom u organizaciji istraživačke stanice Petnica, gastrokutak, divčibarski kaleidoskop i društvene igre Mankala i Karum.